Zdravo ljudi i dobrodošli u novu epizodu na mom YouTube kanalu. Veliko mi je zadovoljstvo što će današnja epizoda biti posvećena jednom od najboljih filmova koje sam gledala ove godine. U pitanju je film Jadna stvorenja, ali i knjizi Jadna stvorenja po kojoj je film zapravo i snimljen. Kada sam čula da film treba da dođe u naše bioskope, odnosno kad sam saznala datum izlaska filma, ja sam potražila knjigu. Saznala da je kod nas, nažalost, rasprodata. Međutim, našla sam je na Kupindu, recimo, za nekih 300 dinara. Potpuno nov primjerak i novo izdanje. I kad sam pre neki dan otišla na sajtove poput Kupujem, Prodajem i Kupindu, videla sam samo jedan primjerak knjige koji košta 3000 dinara. Tako da, sram bilo onoga ko je stavio tu cenu, vas ću uputiti u biblioteku ukoliko poželite da pročitate knjigu. A također sam sigurna da će neko od naših većih izdavača da se domogne prava na knjigu, pošto će film sigurno biti u igri za Oscara, sigurno će imati nominacije u više kategorija i sigurna sam da će neke Oscare i osvojiti. Inače, Alasdair Gray, koji je napisao roman Jadna stvorenja, je jedan od najvećih škotskih pisaca. Knjiga je izašla 1992. godine, tako da nije toliko drevna koliko se njegovo ime čini drevnim. Njegovo najpoznatije delo zove se zapravo Lanark i videla sam da ga možete naći na tim sajtovima za prodaju polovnih knjiga. Film je režirao Jorgos Lanthimos, jedan od mojih omiljenih režisera i jedan od najvećih režisera današnjice, budimo realni. On je također režiser kog ili volite ili ne volite, jer su njegovi filmovi poprilično specifični i mogu da budu dosta bizarni, zalazi puno u apsurd i verujem da ima ljudi kojima se prosto njegovi filmovi nikako ne dopadaju, jer fakat umeju da budu neprijatni. Ja sam mislila da ne može da nadmaši njegov prethodni film The Favourite, odnosno Miljenica, međutim, prevarila sam se i apsolutno ga jeste nadmašio. Dakle, pre nego što krenemo na priču o filmu i poređenje filma i knjige, moram da vam spojlujem i da vam kažem da je meni film Jadna stvorenja potpuno remek delo. Imam jednu sitnu zamerku o kojoj ću reći nešto malo kasnije, ali odmah da znate da je apsolutno, ne znam, jedan od najboljih filmova koje sam gledala ove godine, a zapravo možda i najbolji film koji je ove godine izašao. Meni je bolji od Oppenheimera i od svih ovih koji su bili baš onako veliki filmski hitovi. Priča prati život Belle Baxter, odrasle žene sa mozgom deteta. Šta se zapravo dogodilo? Naučnik i hirurg Bogvin Baxter, koju glumi Willem Dafoe, dolazi do leša mlade žene koja se bacila s mosta u 9. mesecu trudnoće. Pošto je živeo prilično usamljeničkim životom i generalno on je onako prikazan kao nakazan i u knjizi i u filmu, genijalan je, ali nema prijatelje i on je vrlo specifičan, recimo on nema želudačne sokove i nema pankreas, tako da bi stvario hranu, oko njega postoji neka silna skalamerija koja proizvodi te želudačne sokove. To je prilično interesantno i malo neprijatno za gledanje. Ali, da, on dolazi do leša Belinog, odlučuje da je oživi da bi sebi napravio neku saputnicu i prosto da, ona je u stvari eksperiment. Međutim, u filmu to uopšte nema nikakvu seksualnu konotaciju, niti romantičnu notu, jer se on u stvari prema Beli ponaša kao da mu je ćerka. I jako zanimljiv detalj jeste taj da on ne odlučuje da je oživi na klasičan način, jer je ona neko ko se bacio s mosta, što znači da je vodila prilično ružan život, tako da ako bi on nju oživeo, njoj bi se vratila ta neka ružna sećanja i uspomene iz života koje je vodila. Tako da on odlučuje da mozak njenog nerođenog deteta ugradi u njenu glavu. Tako da mi u stvari na početku filma Belu upoznajemo kao nekog ko uči da hoda, da jede, da govori, da obavlja sve one bazične radnje koje mi obavljamo, a morali smo da ih naučimo kad smo bili bebe. I to je malo nelagodno, da sam početak filma je čudan, jer je jako bizarno gledati odraslu ženu koja guguče, frflja, ne može da jede, nema nikakvu motoriku, gega se. I Emma Stone apsolutno blista u toj ulozi. Još je zanimljivo što postoji i doza misterije oko toga koja je bila Bella u prethodnom životu i zašto je odlučila da se ubije.
Emma Stone inače je glumica koju ja volim u svim ulogama, ali mislim da je ovde nadmašila samu sebe i da je ovo njena najbolja uloga do sada. I ona sama je u nekom intervjuu koji sam čitala rekla da je Bella njen omiljeni lik kog je igrala i takođe je rekla da je sam taj početak filma bio jako neprijatan za nju. Zato što bilo je malo i treba progutati i neki stid i sramotu kad te glumac u određenim situacijama, a ona na samom početku filma glumi osobu koja se ponaša kao da je mentalno zaostala. Tako da mislim da ne da je uspela da prenese, nego je potpuno briljantna. Prvo što je prelepa, drugo što je njen govor, njen hod, njena mimika. Ja sam bila potpuno hipnotisana. Lik Belle je prilično verno prenet iz knjige na film. Međutim, ono što je u filmu bolje jeste što se u filmu baš vidi taj njen napredak u učenju. Naprimjer, baš u govoru od početka. Na samom početku ona uopšte ne zna da priča, a onda vi zapravo vidite taj postepeni napredak, kako ona postaje sve svesnija sveta oko sebe, pametnija, razumnija i kako se u stvari posle jednog perioda eksperimentisanja, otkrivanja sveta i avanture pronalazi u nečemu, kreće da se školuje i postaje samostalna žena. E sad, tu je velika razlika između knjige i filma. Radnja jeste, recimo, nekih 80% verno preneta na film. Ali, postoji na samom kraju knjige jedan jako bitan obrt koji potire sve ono što ste čitali, odnosno ne potire, nego preispituje sve ono što ste pročitali do tog trenutka. I zato je jako zanimljivo i gledati film i čitati knjigu. Ja sam knjigu čitala nakon što sam pogledala film i moram da priznam da je ovo možda prvi put u mom životu da sam ja to uradila tim redosledom. Obično svi čitamo prvo knjigu, pa onda pogledamo film. I plašila sam se da mi knjiga neće biti zanimljiva, zato što, jel te, znam sve što se dešava. Film je genijalan, koliko sad knjiga može biti dobra, ali neću ništa da vam kažem. Verujte mi da vrijedi čitati knjigu, jer zapravo postoji taj neki obrt koji pravi veliku razliku. Nakon tog uvodnog dela postoji jedan trenutak gde se odstupa od knjige, a to je prelomni trenutak u Bellinom životu, rekla bih. Naime, ona slučajno otkriva da ima klitoris i otkriva seksualno zadovoljstvo. Tu na scenu stupa Mark Ruffalo u ulozi tupavog advokata Duncana Wedderburna, koji odvodi Bellu na avanturu života. Naravno da je to motivisano seksom i hedonizmom, ali oni odlaze daleko i Bella počinje da otkriva svet. Mark Ruffalo je glumac kog ja nikad nisam gledala u ovakvoj ulozi. On je toliko dobar da je jednom jednodimenzionalnom i površnom liku uspeo da da dubinu. Toliko je u stvari oživeo taj lik Duncana Wedderburna, koji je u knjizi dobro izveden i dobro napisan. Zapravo, verovatno ne bi mogao tako dobro da ga odglumi, da lik nije dobro napisan, ali uopšte ga, recimo, kad čitate knjigu, mislim da ga ne zamišljate baš tako kako ga je Mark Ruffalo oživeo i to je potpuno genijalno. I ovde postoji jedna jako bitna stvar, a to je sama estetika filma. Dakle, neću vam više ništa o radnji pričati. Jasno vam je da vi pratite emancipaciju jedne žene od infantilne faze do obrazovane i samosvesne žene. Ali, estetika filma prati u stvari Bellin razvoj. Fotografija i kostim su veličanstveni, kao i editing. Ovako, znači, sam početak, tu kad je ona na nivou deteta, to je sve crno-belo. Od onog trenutka kad ona kreće da otkriva svet, boje postaju toliko vividne, toliko jarke, toliko bajkovite, zato što ona u stvari sve to doživljava jako intenzivno, njoj je to sve novo, ona je u avanturi i ona ne zna šta je snašla od prilike. A takođe i estetika u tim delovima je onako baš camp. To je mešavina kiča, fantastike i viktorijanske estetike. Što se tiče kostima u filmu, on nosi veoma jaku simboliku i jako me je zanimalo to, pa sam malo istraživala i čitala. Naime, kostimografkinja koja je radila na jednim stvarima je sa Lantimousom radila na filmu Miljenica. I ovde im je zapravo ideja bila da kostim predstavlja
to jest da odražava Belino stanje uma. Tako na početku ona nosi nešto što podsjeća na neke spavačice, pelene, ali ima i neku dozu razigranosti. Recimo ima jedna spavačica koja ima kao neki rep nekog jastoga. Potom, u toj fazi otkrivanja sveta, tu postoje primese viktorijanske mode, ali recimo nema nikakvih korseta, jer je u stvari ovaj film o oslobađanju, a korseti su sve samo neoslobađajući. Zanimljivo je također kako Bella recimo kroz mnoge delove u filmu nosi dole nešto što liči na donji veš iz viktorijanskog perioda, kao neki šorcić, a gore neke ekstravagantne bluze. Tako da zapravo podsjeća na dete kom je roditelj dozvolio da eksperimentiše sa garderobom. Također, mnogi kostimi u filmu su inspirisani delovima ljudskog tela, prvenstveno ženskim polnim organom. Čak sam čitala da imaju i neku bluzu koju su interno na setu zvali vagina blouse. I zanimljiv podatak je da Emma Stone ni u jednom trenutku u filmu ne nosi šminku, čak ni onu šminku koju koriste svi da izgledaju na kameri prirodno lepo. Lantimos je želeo da u stvari na taj način sačuva ono nešto detinje i nevino u njenom izrazu i apsolutno je uspeo. I mislim da je jedini segment filma u kom ona nosi šminku je onaj deo koji se odvija u bordelu. Ja moram da izdvojim jednu scenu u filmu koja mi je ostavila možda i najjači utisak, a to je scena kada Bella prvi put čuje muziku. Naime, njihova prva stanica je Portugal i u jednom delu filma, dok Duncan spava u sobi, Bella se šeta kroz Lisabon i do nje dopiru zvuci sa obližnje terase. Ona podiže pogled i ugleda ženu koja svira i peva fado. U tom trenutku sve staje. Ja sam se ježila od glave do pete i to onako, znate ono kad se ježite u naletima više puta u talasima kroz cijelo telo. Znate kolike oči ima Emma Stone. Znači ona stoji i tim svojim ogromnim očima, koje su onako suzne i zakrvavljene, gleda tu ženu koja proizvodi muziku koja je tako strastvena i emotivna i tužna i nabijena svim mogućim osjećanjima. I vi vidite u njenom izrazu lica koji je onako skamenjen, ali očitava čitav spektar emocija i spoznaju da ona sad svedoči nečemu uzvišenom i božanskom. Ja ne mogu da verujem da još uvijek nigde na netu ne postoji ta scena zasebna i bukvalno sam tražila ovih dana tu scenu, ne samo da bih proživjela ponovo te emocije koje sam doživjela dok sam gledala film, nego i da bih čula tu pesmu i da bih saznala koja je to pesma, jer je nešto najlepše. Stvarno ne preterujem kad kažem da je to jedna od najlepših filmskih scena koje sam ja videla u poslednjih, pa recimo, 5 godina. Još jedna jako bitna stvar u ovom filmu je i humor, koji je kod Lantimosa uvek na ivici apsurda i čak i kad je pređe, meni lično to ima smisla uvek. Jednostavno, jako je smešno. Bella je nekako na nivou deteta, ali otkriva seksualnost i počinje da je praktikuje u ogromnoj meri. Njeni apetiti su toliki da Duncan Wedderburn, koji je poznat kao najveći ljubavnik svih vremena, ne samo da ne može da je isprati, nego počinje da ludi od nje. Znači, on postaje potpuno inferioran u odnosu na nju. U knjizi također nema toliko seksa koliko ga ima na filmu i to je još jedno odstupanje koje se ovdje dešava. A ono prvo odstupanje koje sam vam rekla ima smisla prosto zato što u knjizi postoji taj obrt zbog kog mislim da ne vidite taj Bellin napredak u razvoju koji vidite u filmu. Roman je vrlo postmodernistički i razigran, autor se baš igra s formom i on sebe u stvari na početku predstavlja kao urednika ove knjige, a kao pisca predstavlja Archibalda McCandlessa, koji je u stvari muž glavne junakinje. I najvažnija stvar ovde u knjizi jeste to da imate više nepouzdanih pripovedača, tako da zapravo nikome od njih ne možete da verujete. Na samom kraju knjige je pismo glavne junakinje koje pripoveda o tome šta se zaista dogodilo. U suštini, ova knjiga je parodija na viktorijanski roman i na gotički roman. Ja sam mislila, pre nego što sam počela da čitam i pre nego što sam uopšte pogledala film, očekivala sam stvarno gotiku. Međutim, ovo je parodija na gotiku i ta grejeva razigranost
je na Lantimosov način prenetan na film. Dakle, on se igra sa estetikom, sa dijalozima, sa likovima, sa humorom. I knjiga je smešna i u knjizi ima humora, ali na filmu on postaje upečatljiviji zbog samog tog vizualnog aspekta koji knjiga prosto nema. Ono što je zajedničko i knjizi i filmu jeste da je to priča o ženskoj emancipaciji i oslobađanju. Bella je neko ko jako privlači muškarce, ali onog trenutka kada oni spoznaju da ne mogu da je stave u svoje okvire, da ne mogu da je obuzdaju, da ne mogu da je kontrolišu, da je ne mogu apsolutno ništa, oni počinju da lude od te spoznaje. I ima jedan divan deo u filmu gde se ona zahvaljuje Bogvinu Baxteru što joj je podario novi život i što je brinući se o njoj napravio takvom kakva je, a on joj onda kaže nešto na fazon, ali ja sam ti dao samo kartu za novi početak, sve ovo što si ti postigla i sve ovo što jesi, to je samo i isključivo tvoje. U knjizi pak ima jedan divan deo gde se tumači njen način govora na jedan fenomenalan način, tako što se kaže da ona se razlikuje od drugih ljudi, jer sve što čuje, ona čuje prvi put, jer svemu što čuje ona mora da promisli. Tako da ona u trenutku dok priča i razgovara, ona zapravo razmišlja o tome i izvodi zaključke. I u knjizi i u filmu se puno spekuliše o seksualnom oslobađanju, s tim što postoji raskorak u načinu na koji je to prikazano. U filmu ima puno scena seksa kojih u knjizi nema. U knjizi to dosta mračnije prikazano, ali Alasdair Gray se dotiče te teme kroz onaj davnašnji pogled na žensku histeriju i na svetinju bračne postelje i tako dalje, na čistotu braka. I on baš oštro kritikuje taj pogled na svet gde žene nisu seksualna bića i gde je svako ispoljavanje želje kod žene neka đavolja rabota ili znak da je ona veštica. I s tim u vezi pročitat ću vam jedan kratak odlomak iz knjige. To znači, žurno je dodao dr. Prickett, da si želela da spavaš u njegovoj spavaćoj sobi, da s njim deliš postelju, da ležeš s njim kad već moram da budem direktan svake noći. Gospodo, okrenuo se od Belle i obratio ostalima. Gospodo, general je divan čovek koji bi radije dao svoju desnu ruku nego da razočara ženu. Dan pre svog venčanja tražio je od mene da mu detaljno objasnim sa naučne, higijenske tačke gledišta kakve su njegove dužnosti kao supruga. Rekao sam mu ono što zna svaki lekar. Da seksualni odnosi slabe mozak i telo ako se upražnjavaju preterano često, ali da mogu da imaju pozitivan efekat u razumnim količinama. Rekao sam mu da bi trebalo da dozvoli svojoj supruzi da leži s njim po pola sata svake noći dok traje medeni mesec i jednom ili 2 puta nedeljno posle toga. Kao i to da bi trebalo da se prekinu svi ljubavni dodiri čim se utvrdi da je počela trudnoća. Nažalost, Lady Blessington bila je toliko poremećena da je čak i u 8. mesecu trudnoće zahtevala da celu noć provodi u krevetu sa Sir Aubreyem. Plakala je i naricala kada joj to nije bilo dozvoljeno. Kao što rekoh, i u knjizi ima puno humora. Za kraj ću samo reći da je mene ovaj film podsjetio na ono zbog čega volim film, ono što se zove cinema. Mislim da je potpuno genijalan. Jedina zamerka koju imam, koju sam spomenula na početku, jeste to što neki segmenti filma možda predugo traju. Pojedini delovi, recimo ako ste gledali onaj deo na brodu, je meni malo duži nego što bi trebalo, ali dobro, zaista nisam to primetila. Meni je 2,5 sata protrčalo, ja bih ovaj film zaista gledala ponovo i mislim da ću vrlo uskoro da ga pogledam opet kad bude krenuo da se prikazuje redovno u bioskopima. A knjiga me je pak podsjetila na to, na sve načine, na sve genijalne načine na koje može da se opiše žensko iskustvo i podsjetila me na to da ne uzimamo zdravo za gotovo tu borbu koja je vođena da bismo mi danas živele slobodno. I samo još jedna stvar vezana za knjigu, ni P od pamfleta ovde nema. Ovo je književnost sa velikim K. I to vam odgovorno tvrdim. Također mogu da vam kažem da ne morate da čekate da bude knjiga reizdata kod nas, a sigurna sam da će biti uskoro, jer prosto film je veliki hit. Pogledajte film, neće vam ništa pokvariti kad je reč o iskustvu čitanja knjige, naprotiv, obogatit će ga u velikoj meri. Zapravo nema spoilera, samo ćete dobiti 2 malo različite verzije jedne potpuno genijalne priče.
Toliko od mene za danas. Nadam se da vam je bilo interesantno. Pišite mi svoje utiske ukoliko ste gledali film ili čitali knjigu, a mi se vidimo za nedelju dana u novoj epizodi. I da, molim vas, subscribeujte se na ovaj kanal. Neprijatno mi je više da vam tražim, ali kao što svi youtuberi kažu, meni to mnogo znači. Zapratite na društvenim mrežama, a možete me podržati i na Patreonu ukoliko želite. Vidimo se za nedelju dana. Ćao!